Y'amatora ya 2024 mu Rwanda yamenyekanye, akazaba ari itariki ya 15 z'ukwezi kwa karindwi 2024 mu mezi ya Kinyarwanda akaba ariko bitwa Nyakanga. Ibi byasohotse ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 12 2023 mu iteka rya Perezida wa Repubulika. Akaba ariyo matora azaba abaye aya mbere ahuriranye y'umukuru w'igihugu ndetse n'ay'abadepite mu Rwanda. Iyi akazaba ari manda ya kane umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame azaba yiyamamarije kuva muri manda ya mbere ya 2003 naho ikarangira 2010, no manda ya kabiri yatangiye muri 2010 ikagera muri 2017, na manda ya gatatu yatangiye muri 2017 ikazaba igejeje muri 2024. Iyo akazaba ari manda ya kane ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame azaba yiyamamarije kuyobora u Rwanda kuva muri 2000 ubwo yafataga ubutegetsi mu nzibacyuho nyuma yo kwegura kuwari Perezida Pasiteri Bizimungu.